udumo lentanda. Haleluya. Sithobeke bazalwane, sithobeke umadali bephemosini, sithobeke sehle nakuTimotheyo wethu lo esisala naye imihla nemalanga. Bazalwane bonke asibashayele intandla, bazalwane sidumise. Haleluya. Sehlele ingeke uNkulunkulu letikhona ngekhathi ingeke ukade bobabe bomake ishale khona i-praise team nakhona bazalwane silethe udumo lentanda. Haleluya. Siyabonga bazalwane, sesikhona bazalwane, sesizokhona inkosi bazalwane. Ngiyethemba ukuthi kude lophambukele usuke ekhaya ahlosile, so nawe unenhloso-ke uyaye ufise ukuthi le nhloso yakho ifezeke. Haleluya. Ayifezeke-ke ngokuthi umqondo wakho wonke ube ngekhathi ungaphambalala, ngoba kuyenteka ukuthi ube khona ngesivumbu but umqondo ube ngekho. Haleluya. Nasithi endlini yeNkulunkulu-ke bazalwane asingeni wonke. Haleluya bazalwane, asingeni wonke. Ngabadlamini sibonga bazalwane, ngabadlamini sinzisiwe inkosi yangempela umusa ngalelinye lemalanga. Angithukuda nami njengabo bonke labaseveni lababona lokuhle bathi kubi, bese kuthi lokubi bathi kuhle. Haleluya. Kejake inkosi yangibabala yaseyengentela umusa, ngase ngiba nekukhanyiseleka njengoba ingekuya Elisha wathi Gehazi nakathi uyavuka ekuseni wakhanza impi enkulu ityamile, wasuka wajika wathi ubuyela enqebini yakhe Elisha, wathi uyayitshela wathi ngikubona la ngaphandle ngipha ngiyesaba ngiyathuthumela, angathi sidaweni kanjani. Lithi-ke lithi laNkulunkulu Elisha wathandaza wathi Nkosi vula amehlo akhe ukuze abone. Vula amehlo akhe ukuze abone. Kuthi lona longakithi mkhulu kunalona loseveni. Akunendzaba lokuthi indimvane inganani lele sibona ngemehlo enyama, but lele longakithi mkhulu kunalona loseveni. But lamehlo vele ngicela ukuthi ngosabone ngawo nginanga uvela kuwe lakhambe kusithekeni kwakho akaze abone. Wase uyabona bazalwane, kumthandazo wami kuthi lamehlo langa lawa thola Gehazi nami ngiwathola, ngiyathandaza futhi nawe uwathole. Ungaliboni live likahle, live lilenile linetikakabudane. Lithi-ke lelivi laNkulunkulu la kunetikakabudane khona kulo mhlabathi loyo kude lokwentekako kiwo, kepha lokwentekako lo mhlabathi loyo ngoba awuveli ithelo awuveli ini, kepha-ke lithi livi laNkulunkulu lo mhlabathi loyo uyabuyafika sikhathi lapho kufanele ubhujiswe khona. Kunemanyeva ungenela, ngabe thina siyangenela yini? Siyangenela yini? Haleluya. Sibuye ngive laNkulunkulu bazalwane kanyana, sitawubuka ngive laNkulunkulu ngaphansi kwesihloko lesithi wonke umuntu kumele kulingwa. Wonke lophilayo kumele kulingwa. Kulingwa wawonke lophilayo emhlabeni. Kulingwa kufanele ukuthi kuye kwenteke. Akulingwa kungekuthi uNkulunkulu, akulingwa noma ngabe ngubani bani, but wonke lophila emhlabeni simhlalele silingwe. Noma-ke uyakholwa noma akakholwa, but isilingo sikhona, sikhonela bonke abantu labaphila kuphi emhlabeni. Haleluya. Sambulo chapter number 3 verse 10.
encwadzini yeSembulo. Encwadzini yeSembulo chapter number 3 sitawufunza verse 10. Sembulo chapter 3 sitawufunza verse 10. Ufundela kanje. Njengoba uligcinile livi lami lokuqiniseka nokubeketela, ngizakugcina ngesikhathi sekulinywa lesitawufika emhlabeni wonke, sitewulinga bonke labo labahlala emhlabeni. Ngiyeda masinyane, bambisisa loko lonako, kuze kubede umuntu lokwemuka umqhele wakho. Lonqobako ngiyawumenta insika ethembelini laNkulunkulu wami, angeke aphume kulo. Ngiyawubhala kuye libito laNkulunkulu wami, ngibhale lelibito lemuti waNkulunkulu wami, iJerusalema lensha leyehla iphuma ezulwini kuNkulunkulu wami. Lelibito lami lelisha ngilibhale kulo. Loko lonendlebe akeve loko lokushiwo ngumoya emabandleni. Thembekile babena namhla kusizwe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Thembekile ngenyama yomndeni kaJuda. Siyabonga babewethu lonemusa, siyabonga sokulunga, siyabonga solinaniki, siyabonga babewethu sigcogcile Nkosi, wasigcogcela kunani lithendele lihlangane. Babe siyabonga lokuthi sesikhona phambi kobuso bakho, babe lokucoka sihlanganele livi lakho, babe livi lakho likuphila, babe livi lakho likebadvoza lasiqondisane endleleni, sithe baba sizindle ngani mihla nemalanga, sithe babe wethu londwela siyalwe ngilo, sithe babe wethu londwela silalele lona lodwa. Siyabonga babe wethu thembekile, babe wethu lonemsaka ngako setha sihlephulela lona nanamuhla, babe siyalemukela ngekholwa nangekwethemba, ngalo babe wethu londwele siphilise, ngalo babe wethu lonemusa siyale, ngalo babe wethu londwele siqonzise endleleni yekholwa. Wethembekile babe wethu lonemusa, usisa babugcotshwa wakhasalaba ngegama likaJesu, babe qhubeka ukambulele tambulo ngegama likaJesu, babe sokugcwalisa spiritual reservoir sakhe nanamuhla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Khulumise babe loko kuyinhliziyo yakho, nike sibisi vala lapha kahle, ukhulume wena Ntobo nanamuhla kusihlwa munye nangamunye. Siyabonga babe wethu londwele lehlele thine nanamuhla egameni likaJesu, lisimba sethu sekuphila, liyimana lokumele siphile ngayo imihla nemalanga. Wethembekile babe nanamuhla kusihlwa elihle egama lempeni wethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Hallelujah bazalwane. La sifunza khona bazalwane lelivi la emaphithelweni alo verse 10 likhuluma ngokuthi bonke bantu labayawuphinda labaphila emhlabeni batawulingwa njengoba besekuvetile. Nawulingwa ke ulingwa nanoma ngabe yini uNkulunkulu labone ukuthi kufanele ukuthi ulingwe ngako. Ngakho ke la ekulingweni nilingwa nonke kufanana nalaba abangakholwa nalaba abakholwa. So lokwenzeka ke uthi ke lithi ke lelivi la kusambulo la sifunze khona lithi lona loligcinile livi lami, utawuthi nakufika lesikhathi sekulinga yena utawuba nawo emandla ekunqoba. Abese kuthi ke nangibuka lona lode livi utawuhlanhlatheka, ngoba vele usekuhlanhlathekela, utawuqhuba anhlanhlatheke kakhulu. Asithi ke bazalwane, uma sifikelwa kulesikhathi salokulingwa asingahlahlatheki, asingahlahlatheki, asihlaleni silindele uNkulunkulu. Ngalesikhathi iJobe akwenzeka konke lokwenzeka abese kulingweni, lokulingwa kwakhe iJobe kwakungangaye lendlela lalingwa ngayo, ngoba khumbula kahle phela iJobe laka akusuye
silidze njengoba besihlabelela lo mhlabelelo aza silidze njalo sithandaza ngalesikhathi kulingwa bohana bebalingwa ukuthi batawenda njani ekugcineni kwakhona Jehova nakwenda ekugcineni kwakhona kunemagama lawo akhuluma inhlungu timphethe kungahambi kahle konke sekwendekile bathi wathi ngiyamazi ukuthi umhlengi wami uyaphila muloko lokufuneka kithi nakithi bazalwane kuthi ngalesikhathi letimo tifikile timadima ezimpilweni tethu simdumise kubuhlungu sisho sithi siyamazi ukuthi umhlengi wethu uyaphila angeke kwendeke lokho ungalidini livi lakhe angeke kwendeke lokho umhambo wesono angeke kwendeke lokho uba khona enkonzweni wesidumbu ngamoya ube ungekho lokutawendeka lapho nasifika lesilimo utawujama uphume ngangephansi uyowufuna insita ngaphandle ngenxa yokuthi ikhona into leshodako lengekho kuwe kugcinwa kwelivi laNkulunkulu alikagcinwa engenye indlela silapha nje uzolo waligcina ngelisongo awukaze wahlangana nalo lithikele livi bazalwane na ulidingile livi watincoba livi italibhala libito lakho angidalibhala encwadzini yabanye yaNkulunkulu bazalwane litabe seliyabhalwa ngoba wena ulidinile lelinatha nale ndzawo awukasuki kiyo kuyendeka ke bazalwane ulimwe ngale usengakhona ungene kuphi ekukholweni ungeniswe ngulokulingwa ngale uzindawutsikemile usuke unenhlanhla nangabe ulingwa ngale bese ugijima utothola ukuphumula ngala kuNkulunkulu kunema ukuthi ube ngala ngephansi kuNkulunkulu so unathi livi lakhe bese wena njani bese uyaphuma so ubuyela kwemuva izinto zemaHebrew I think it's chapter 5 nawenda njalo sokuyakuba lukhuni ukuthi ungaphinde uphenduke ubuyele emuva ngoba iqiniso sayalathi sikhuluma nje vele lithi lelivi lapho uyabona sowunambithile konke lokwenteka ngekhathi endlini yaNkulunkulu uNkulunkulu wakusebenzisa bathi wafika nasi isilimo sakwenda wanyumuka waphuma lithi-ke lapho ngeke usakhona kuphinde uphenduke lo takwenda udifenda uthi laba labenta lokhu kubenta kahle lo takusho utaba nemagama lathi ungangihluleli awusuye uNkulunkulu nawe you are not perfect umuntu belo wake wanambisa livi laNkulunkulu wase uyagquma uyalishiya uyaphesha lithi-ke labo labatayigcina labo labatawuhlala babambelele ababambisise sesiphinde sibuke ma lithi asibambisise kube bede lotasemuka lo mkhele wethu ngibani namba 11 awufunde emabawufunde verse 11 ngiyeta masinyane bambisisa lokolona kuze kubede umuntu lokwemuka umthele wakho haleluya bazalwane uyeta nini masinyane wena bambisisa lokolonako kuze kuthi umthele wethu ungasuki uyendeka bazalwane thine nje lesifuyile ukhanze ukuthi sewebelwe inkomo yakho ukhanze ukuthi sebayabanjwa udume nawe nalelive uze hayi abadisiplinwe ngiyowuthini-ke bazalwane
uNkulunkulu wami angeke aphume kuyo. Ngiyawubhala kuye libizo laNkulunkulu wami, ngibhale lelibizo lemuthi waNkulunkulu wami, iJerusalema lesha leyehla iphuma ezulwini kuNkulunkulu wami, nelibizo lami lelisha ngilibhale kuye. Siyeba musibazalwane, kuyamba leli Jerusalema lelisha ekunqobeni kwethu, kuyamba konke kuyawujika kube kusha njengoba sesikhulumile ngaJobe. Konke lokudzala kuJobe kwendlula kwase kukhamba lokusha, ngoba lokusha kwase kuvela ekuzulwini asengile Jobe kuphi ekulingweni asanqobile kwase liyabhalwa ngebizo laNkulunkulu labhalwa. Ngiko besifundza ngaye lamuhla, sifundza ngekunqoba kwaJobe. Uqaphele ke mzalwane, kuJobe kwavuka abazalwane ngekhathi ethempelini, bafika bathi hayi khona yeJobe kukhona lombonile. Wathi Jobe hayi kude bembonile, bathi nje kunye lokwena kwemali wokuthi kwambonga uNkulunkulu ngesikhathi sekumadini. Nathi bazalwane asikubongeni ngalesikhathi sekumadini, sonqoba lithi asilinze njalo, silinze nalikhuluma la kuJakobe chapter 1, chapter 1 waJakobe, I think in verse 3, lithi ukukhona kwethu kuhambe kufike lapho nasivivinywa kusuke sekwenteka bazalwane, sekuphezeliswa sekupheliswa lokukholwa kwethu. Kusho ukuthi bazalwane, ukukholwa kwethu akupheleli ekuphendukeni kuphela, kwenzela ekulingweni, bese kuthi ekulingweni bekuthi unganqoba lapho bese wena njani. So uyaqala ke yabe igama lakho bese liyabhalwa encwadini yaNkulunkulu, seliyashikilelwa. Angeke wendeke libhalwe ungeke kulingweni, ngoba kubhalwa kwalo ungenzi nasefika isikhathi sekulingwa kuyawubita ukuthi liphinde liphishwe. Haleluya bazalwane. Wonke umuntu uhlalelwe kulingwa bazalwane, wonke umuntu uhlalelwe kulingwa. Lokusho ukuthi thina ekuphileni kwethu babesifundza kahle uNkulunkulu wasidala ngeluthando. Wonke nanaba njenyalo labalapha etshwaleni engcenye lesibasikene nangemabhodlela, but luthando lwaNkulunkulu is there, lukubo wenyanyelabo lapha kwendawo. uNkulunkulu kumuntu bazalwane uzonda sono. Ngishito ngenyelanga ngathi mthande umuntu akwendele lokubi, endele umadima ebe ungamkhanza phele angune ekhaya lakho. Ngasho ngathi mtshele nje agqoka hamba, ungamlandzeli bemphakathi kuthi noma ngebomake aseninte kuyombonisa kamtshele nje kuthi wena wekulele ekhaya kuhanjwa ungunu hamba ingosi kusise naso usuka lapho. Awungabe somthandaza imithandazo lemibi, thandazela ukuthi emehlo akhe abanye avuleke abone. Usebumnyameni phela thina sesikhanya kwelive, lo sikukhanya kwelive asifuke imbozana yababe leyafike yabakhanya kwelive. Kukhona-ke labafike lalo kwathi khanya sekufikile kibo, babesolo bangakuboni, babesolo bahlala banemibuto. Sineke bazalwane abafanele sibe nabantu labahlala banemibuto, asibe nabantu labadliwa kulelivi leli baqoshako, babe nemagwala elivi, bayivele livi nalingena beve ungazazi ayi liyangikosha likhulu kunami. Haleluya.
ngicabanga ukuthi kunengi lokwendekile ezimpilweni zethu. Kunengi engenye lokunye kuseka lokuningi. Kepha nje nasingaphakamisa lamavisi seJobe sithi siyamati ungumhlengi wethu. Siyamati ukukhulume lokho ngalesikhathi ubita mbaba ubona ukuthi akungeni lutho ekuphileni kwakho. Yabazalana uyaphila kaNkulunkulu. Uphila umangale lokho sikwentekayo. Ubone uphila uqhubeka uphila. Uyabona? Kuvele insita ungaqapheli. Ubone kuvela. Ubone kuvela. Ubone kuvela. Ubone kuvela. Ukhona lo yiprovider empilweni yakho. Lokho kwenteka nasewunqobelo kulini. Lo mthele wakho qaphela njengoba nisho ngithi asikaphelisise lo mthele wethu ubebede lo semuka wona ngoba lokusuka bese siya kaMondovumane usuke lo mthele sowuthembe sowuhambile awusana uphindze ubuye sowuyawuba nenhlanhla na ungaphindze ubuye. Imvamisa yabo bahamba bangabuyi ahambiyo uva sathi hayi senginemadlozi bengingaboni ngahlala ngithatha isikhathi sami ngithwasa lesa sikhathi ngaba ngeke sengibasidingi. Haleluya. Usho uhambile wayekudukeni ekudukeni kwaphakathi sowuvele ufile uthi Jesu ulemboza ngilandzele ngoba sowulitholile livilawa lami sowuvile kushunyayela kwakho ngimi sowupholile salungilandzele uthi ngiyeke awumele Jesu ngiyeke thuja manje ngiyongwaba babe uyithi Jesu phela bakhona labafile njengaye loyo batangwaba akasho lithi labasemathuneni usho laba labangalitholwa laba labangahlanganisi nengozo ngoba labo bantu labo bafile bahamba usidumbu uhamba. Sihlalele kimi bazalwane, sihlalele kimi. Kunengi bazalwane lokwenteka empilweni yethu. Kunengi asingabehluleli labayeke bebasidinga but asithobe. Kuningi abazalwane kukhulu kungenteka ukhona la ufanana nami wavukelwa dithe ekhaya kaMkhipha but ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngihambe ngabona ukuthi angingabasoli lokubekwe la kimi vele kufanele ukuthi uqedzelwe ngoba lokuqalile umsebenzi yabe siyawuqedzela sengibuka ngalelinye liso hayi lela ubuhlungu bazalwane angifuni ukuyena ubuhlungu uthi usekhaya uvukelwe nanoma ngabe ngangibani la ekhaya ubuhlungu kakhulu uze umonothe abantu bangaphandle uqelele usitho khona bakhona la ekhaya bemnini bathi lokho ngeke kuzekwendeke lo. Haleluya. Bathi bazalwane kunye lokufanele kwendeke kunye nami inkosi lihambe ngisahamba nginale ngifike ngabona ukuthi abasingi uqedzelwa nakholwa abantu ufuna kupheleliswe njengoba lisho lelivi lakuJakobe ukuthi ukukholwa komuntu kufanele ukuthi kuqedzelwe kuze uzothola lo mthelo nakungaphelele angeke uwuthole. Jobe lokho kusho ukuthi kwakusengaqedzelwa ukukholwa kwakhe ngoba ukhona into bazalwa kufanele siyiqaphele kuleti phakathi lento kungadima ugadze uNkulunkulu kushelela kwelulwimi lwakho uyayiphasa le test noma uyayifeyila lapho
njengoba waphasa ngalokho ukuthi athi ngiyamati umhleli wami, ngiyamati noma simo sinje but ngiyamati. Sine sihlangene sengenjani bazalwane, siselayini simthumise kunjalo, imthumise njalo ngena imthumise njalo, thumise singabasola ukukholwa kwethu kufanele kulime. Kufanele kulime bazalwane. Kufanele kulime. Haleluya bazalwane. Asithobeni bazalwane, sikuthobele, sikuvumele. Singene kakhulu kuphi emthakazweni. Asesibheke lo Jacob chapter 1. Sitokhuluma imbono leyo bazalwane besuke evini. Chapter 1 James verse 3. Jacob chapter 1 verse 3. Kufunzeka kanjena bazalwane. Jacob chapter 1 verse 3. Nathi kuthi kuvivinywa kwekukholwa kwenu kuveta kuqiniseka. Kuqiniseka kumele kucezela umsebenzi wakho kuze nivuthwe niphelele ningenasici ningehlulwa lutho. Nangabe emkhathini wenu kukhona loswele kuhlakanipha akacele kuNkulunkulu lonika bonke abantu ngokwephana lokunganakufihla utawuphiwa. Kepha locelako akacele ngekukholwa angangabati ngobe longabati yabo ufanana neligagasi lelwandle lelithuthwa litanyataniswe ngumoya. Ngakho-ke umuntu lonjalo angabocabanga ukuthi inkosi iyawumemukelisa lutho. Haleluya bazalwane. Umuntu
leli vili lithi aseke njani bazalwane, asiqiniseleni nangale la sisuke khona kusambulo lithi tena khona kufuna ukuthi seke njani siqinisele. Ubinda lokuthi siqinisele ngokonzalo, siqinisele uvalo ukuthi simo asivumi kangaka uba noma ungahamba emhlabeni uhambe kuleso simo seqinisela as long as uginela mavi nathi wena ngiyamazi umhlengi wami uyaphila uhambe lethithelo leto hayi noma sohambile wena iyawehlela nabantu bakho. Inkinga lesinayo akwehlele kimi lothandazini ngiyakufuna akwehlele kimi. Kwabithwa Abraham kwangendeni, kwafika Isaka kwangendeni, kwaqala kuphuma uJakobo. Uyabona ukuthi sekuhambe isikhathi esinganani, kwase kuyaphuma uJakobo, kwathina kuphuma nakuye, kwathina kuqala ukuthi akube mnandi, kwafika indlala, wahamba wayekuthunjweni, wayophila nebantu labanye langabantu. Bathi khona lapho benkanjani baqinisela noma simo eGibhithe bese singasalungi sasesingadima, bathi baqinisela bahlala khona lapho abazange besuke bayigcina indzawo yabo lebe kuthiwe hlalani lapho. Sikhathi ngoba sasingekefiki kulima bazalwane kunesikhathi nawe ukuthi lo kulima kwakho ngesikhathi lesingaba kutase kuyaphela, kungenteka iminyaka ize yaze ibe sihlanu ibe lishumi ibe 20 solo kuhleli kulima kunakuwe asona zinkulunkulu ngathi umphoda kade manali liyeva lihleli kuwe. Lithe livi lakhe umnyaka munye nabithi iminyaka lefanana neminyaka lekhulu. Ubala kwakhe akufanani ukubala kwethu, so yena ufuna siqenzele ini lokukholwa kwethu kupheleliswe kuye. Kulapho-ke bazalwane ekugcineni nasenga kulo mhlaba kulapho-ke ingilosi, ngoba ingilosi iyawuvela nawuphuma nje umphefumulo uphumele engilosini. Ngito lo bese kuyabhazama sentibethela njani ngokusani ingubo letimhlophe kude lo yawubona kahle uNkulunkulu angagqokiswa leti ngubo. Le ngubo siyawugqoka lithi lelivuke Jesu yasiyabuthi ukuthi laba nani laba nje bese kuyachaza ke tona lithi mulaba lababuye emhlabeni labanqobile vele manyala. Sinqoba ngalaba bazalwane, ngeke sinqobe ngale sekuphelile sekude ithuba lekujika ubuye utolungisa indlela yakho. This is the right time ukuthi uyilungise. Ilungisa indlela yakho, asiyipenzele sisengala, siyipenze ihlobe bazalwane. Haleluya. Ngoba kwenza kwemuntu kufanana nemkwabeni, uma sedlula lapha emhlabeni siyawukondela ezulwini, siyawubona Jesu lezikhemozi ziyawuhlabelela. Haleluya. Uma sedlula lapha emhlabeni siyawukondela ezulwini, siyawubona Jesu.
nawunikwa usesemhlabeni wayiphasa imithetho ngoba kuyenteka abazalwane sifeyile sida seyikhulume kaningi ngenzaba yokuthi uthi ungekhathi endlini yaNkulunkulu bathi kube kunemathemba lamanye lowabekile ngaphandle kwalo Nkulunkulu wakho. Ngiyeke nje basesitsheni bathi hayi ngale uyabhoka umuthi ngale ngithi ke mina bakahle baphila kamnandi ubenda lokuthi bahlale basonzele uNkulunkulu ngoba wathi phesha kuyakuhlala. Haleluya. Ufuna senye njani bazalwane sibambisise ngoba kunekuningi akusho ukuthi naso uyiphasile leyo test leyo sekumile utawuphinde ube solokuphuma. Akusho ukuthi ngoba sowupholiwe angeke ukubhadala utawubuya engeke ufanane nanasi yasono lowake wangena kiso wase uyendlula. Akusho ukuthi ngoba wendlula kiso angeke sibuye sifanane, sitawubuya sifanane. Manje wena sowugqokela omunye umjimba losewehlukile umjimba wekusinqoba. Bathi abantu basiziswe sitabangenela. Haleluya. Ngiko bazalwane nasiphila namhlabeni kufanele ukuthi bantwana bethu sehlisele tingo letinginto, sehlisele kukhaya sisemandla wendelelo wekuthi ungababhazanga utabalinga Nkulunkulu ngalokunye abangabalingi nganabo kwabo lokho wake wabasephutheni ngabo. Sihlalele kuningwa bazalwane, sihlalele kunqoba futhi sihlalele kupheleliswa kwekhola kwethu, sihlalele ukubhalwa kweligama lethu emva kwekunqoba libhalwe encwadini yokuphila kuthiwe ngathi sesibanqobi bebanqobi ziyabe senze kuphile kuningweni. Uthi ke Jakobe la lokho kusuke kuphelelisa lokuliwa lokukholwa kwethu akuqedzelwe kuqedzelisiswe. Liuthi ke asijabula sithi kuba impokoto lokholwa livi laNkulunkulu akayithole emhlabeni uyawuyithola ngale ekugcineni ngoba umhlaba vele naye wamana nawe wena lo wena umsebenzi wakhe njengekwelidi lakhe utawukwana ngengani kufika indvodza iyamxoxela ithi sibuya ngala makhelwane batufonzele eZayoni uthi hey kwafika kwasizisiwa kwasinyuka kwakhomba ngisho archbishop wakwathi wena yekela nesikhwama naso uthi samangala wathitha tonke iphimbo lesiye sitende nalapha esomveni. Uthi ke ngenyanye kakhulu kodwa ngoba uthe wamela lokho waphuma wahamba sebayamusho-ke ukuthi hhayi ukhuluma kanjeni hayi emagume esango sensisano. Ngithi mina yathake mngani wami bese kumavi ekumbhoka ekukivikela lokho wakhuluma neqinisa lo muntu nebaprofeti basendulo bebafike baletha imeseji bahambe ukuthi wasimuka ngisho umphathi wami. Ngithi mina tihloleni ikakhulu wena sengikhomba yena siyevana nje ngiyamtshela iqiniso. Tihlole wena waphuma kuministry wayeZayoni ngoba ufuna iwasho. Singaqala lapho sigcina sesingasavalelisana bathi ngiyaqhubeka ngiyeke kahle qhubeke ngivusele njalo mama hayi masinyane siyangena lapho bathi safika lapho bese siyaqala hayi khona ngithi mina wabalekela Nkulunkulu akekho la ukhona khona Nkulunkulu wamshiya
tata netankulunkulu watishiya injalo. But I'm praying ukuthi uNkulunkulu amanye aphinde amvule emehlo. Umsebenzi waNkulunkulu ngekuthi nje ufuna injabulo yesikhashana sasemhlabeni. La mhlabeni bazalwane sikhona kwesikhashana. Noma bengabala ku-100 years, uNkulunkulu uyisikhashana lethu. Kude lo wabazali wabuya. Bonke labafile bami sebahleli kahle labenge kahle. Nabanye labenge kahle bahleli kahle lapho balinze khona. Ngoba ngeke silinze kanye sonke endzaweni yinye. Silinza ngekonisebenzi yethu ukuthi sendele bazalwane. So kunaleyo inkinga leyo nje bazalwane, ngiyamthandaza uNkulunkulu ukuthi Nkosi manje uvule amehlo akhe. Ngoba lo msebenzi lawushiya le lapho wempophela ngenyaka ukuthi kwafika umuntu ngoba awusuye lo yekahle esikolweni. Uthi uNkulunkulu asahlambile lebandla lapha. Kwesuka lenye imboza eSouth Africa wathi yakamanyika sibongo. Yafika yatomtshela ukuthi angizange sengilubeke esikolweni. Beja ngishumayela nasendzaweni lapho kufuneka sengisikhona ngoba uNkulunkulu wamfundisa. Ngithi-ke mina bekaletha sambulo kuwe ukuthi nawe udawushumayela ulingise yena. Ungafunzi ungustandard play. Ngcono-ke wena wangena wena uthi loya uthi akazange asalubeke ngisho kulubeka. Bese ngoba lenye imboza lapha eNamjaneni lomunye umzalwane lapha ko-highway bathi kuhemfela futhi yes. Le mboza bebeyishumayele lapho ithi angizange sengilubeke lunyawo lwami esikolweni. Umfati wami bengisitwa nguye ukuthi bongabathini bogabathini ngaze ngakhona ukufunda livi laNkulunkulu. uNkulunkulu une-purpose ngemuntu. Akuyime kwekuthi letingoda lamhlabeni timendile, but uNkulunkulu atimendi. Nakafuna ukukusebenzisa utakusebenzisa ukhona lapho kuleso simoni leso afike yena akufundzise lokhu lafuna ukwenza. Wenze kuphi bazalwane empingweni? Uze nakabala naye ipingo lalidlulekile. Wabona ngathi ungathi ngiyadlala lokhu okungehlele mina ngathi kuncane nala lapho. Yini bazalwane? Impingo iyefika. Atifiki minyaka munye tita ungobe njengoba Sathane ayikanjani bazalwane. Nangabe usopile uphindze alanze masotsha akhe ingilosi zakhe uthi tibedineke titofofobeta uze uthi ngoba sengifuna impilo ayingene le race abangadi uyawungena nalethi ngane yakho. Umtimba wakho sowuvele ungcolile. Sewudawuhlanda ngani ngoba uphumela endlini yaNkulunkulu. Waphuma iqiniso sewudala. Usekhona imithethelo iqiniso sewudala. Lithi livi. Ngoba bazalwane siyahlangana ngalezi inkinga la eBhabheni la ephomeni ukuthi uyabathinta abantu. Ngoba ngibengatshela abantu khanazi ngithinze esikhekhe sakumanje ngikhanzela abafundisi ufike ngabuda ngathi livi lelithi ungaba ngumfundisi bese uphithwa inyanga ngiyalifuna selingikhombisele bazalwane babhidlika kude lwafuna ukuphendula. Abathendanzela munye ngathi ngithi ngiyabuka babona sebahlangene. Likhona indlela. Lishunyayelwa njani livi laNkulunkulu? Lishunyayelwa inyanga. Lebazalwane asikhulume iqiniso wena uyinyanga akuhlanganisi nemsebenzi waNkulunkulu. Nangabe
amen. Indlela isekukhanyeni. Ngendlela siningi abazalwane asingaphazami. Asimeni enzaweni engiyo. Bazalwane, asimeni enzaweni engiyo. Haleluya bazalwane, inkosi isibusise.